ada bungsu. Akan tetap saling mencintai, saling menyayangi antara saudara-saudara. Atau mau ada yang disampaikan dulu dari Latif? Tidak bisa. Kata ada? Enggak. Baiklah kita tetap bersama dengan pengantin. Lihat sini. Satu, dua, tiga. Oke, bagus. Kayak Ini bebas. adalah tangis Satu, haru, dua, tangis tiga. bahagia ya, bukan Sip. hiji, dua, tilu di depan. Jadi ngepak aja masih harus super tangan ke tilu digegel sesarengannya. Hiji, dua, tilu, betul hayang mak. Gegel si dokternya. Oke, sip. Atas saya. Untuk Santinan aku selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah, warahmah dan bahagia. Ini kenalan dulu sama terus siapa ini? Saya Hipri. Kalau yang ini Cinta. kita Jadi kita harus tetap main. main ya. Makasih Teh ya. Dadah. Kayak lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abu Supraya. Hari ini saya meliput pernikahan di kampung Ciparai Irigasi, Desa Tanjung di Kecamatan Karangpawitan. Ke keluarga Jembar, calon pengantin istri keluarga Jembar Bapak Ujang jadi engkau kalih kulawargi. Mangga dihaturan Muhammad kadede tawis asih tika kasih tanda tresna kanyaan mangga gerak kalungkeun eta mangle tawis pangrumrum hate perseka kebersihan manah ti ibu calon pengantin istri ke calon pengantin pameke. Bapak maju. Bapak maju. Salim ke Bapak, tahan sekedap. Alhamdulillah ditampi calon pengantin pameke dibagiakeun kepentingannya ku keluarga Jembar calon pengantin istri. Tahan sekedap, tahan. Lihat sini semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, silakan langsung. Alhamdulillahirabbil alamin.
wilujeng sumping, wilujeng rawuh, wilujeng silaturahmi. Mangga dihaturan kangge nempatan tempat calik anu ku keluarga besar calon pengantin istri parantos disayodikeun. Mangga dihaturan kangge nempatan tempat calik pangpayuna terkhusus kangge calon pengantin pamegeh. Mangga dihaturan di panitia cenah punten kangge meja akad sareng korsina dicalikan pamitos dikawitan akad nikah. Mangga dihaturan. Bapak, Dedi, mangga dipayun panitia. Sawias dipayun. Bapak Ibu di keluarga calon pengantin pamegeh, Ibu mangga mau dipayun dulu. Anu kusim kuring dipika hormat ka anu baris ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Bapak Nurdin dihaturan kangge nempatan tempat calik pangpayuna. Anu baris ngadugikeun diantara penyerahan diantara pamaksadan Bapak Haji Iju mangga dihaturan kangge nempatan tempat calik pangpayuna deui ngakos aya. Anu baris nampi ti keluarga calon pengantin istri Bapak Ujang Santo mangga dihaturan tempatan tempat calik pangpayuna sareng Bapak Ujang Dedi mangga padi panghirupan. Mangga dihaturan Ibu Bapak haturan wilujeng sumping wilujeng rawuh dipalih cakep cakep alhamdulillah hatur nuhun. Daun putih daun salam dibeli di Mang Patang. Cakep. Sing saha anu ngajawab salam sing digampilkeun mayar hutang. Amin. Amin. Ngagaduhan hutang Ibu Bapak. Gaduh sing digampilkeun bayar hutang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma bika hormat keluarga besar anu kusim kuring dipika hormat para pini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak miwah Ibu anu teu tiasa kusim kuring disebut uji-uji hormat dan simkuring. Bismillah anu jadi catur wiwit lampah anu disarengan ku Rahman Rahim da Allah. Mung Allah pusirna jaladri asih puncakna sagala nikmat. Puji syukur kahina ieu padekaan kenging rahmat hidayah inayahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge teh hilap salawat miwah salam ka wilujengan sumangga urang sanggakeun ka junjungan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap kapala kula wargina sahat acara dina ieu saat sejanah haturkeun wilujeng sumping, wilujeng rawuh, wilujeng silaturahmi, jagong tuhur menang nunun, tutut gunung keong remah unjuk ngayakeun kabungah kadeudeung kalijatan murang kalih nya satekah polah panginten sakali deui sok sanaos ieu cacanakan anu mung ala kadarna pamugi we ku keluarga dia ditaniki kitu tersebut. Muga-muga ayeuna lindungan Allah Subhanahu wa taala dina rumah tangina, mudah-mudahan sing kalebetkeun rumah tangi anu sakinah demi kamaslahatan dunya kamaslahatan akhirat. Sakal deui nyangakeun ka keluarga dia, nyangakeun ieu pun anak anu wasrajang agus anu eusina mah pangnikahkeun pangnikahkeun ieu pun anak. Sakitu nam sarenkeun namung sabanu semua sakit di disimpen heula eta dibawa di ya. Salaman sambil ninggal ka dia Bu. hatur nuhun jazakallahu khairan katsiran kangge
Silatul Maut di keluarga Jembar calon pengantin pamaget, keluarga Jembar calon pengantin istri kami seserahan silatul maut sakinah mawaddah warahmah. Oke, sekedap deui urang sami-sami santosna rengse penyerahan seserahan urang ngabagiakeun kasempingan calon pengantin istri anu atau siap-siap sapertosna ngadeg di luar. Ibu bapak usip kuring naros atau siap-siap aya pengantin istri calon pengantin istri di luar. Anak ini cobian. Doa restu tina jantung mama ibu haji mengamaju ke payun ibu punten sakedap mangga gerak sungkeun doana sungkeun mama abi nyukeun hapunten tina samudaya kalupaten hapunten abi acan tiasa ngabahagiakeun mama acan tiasa mulang karina ka mama ma abi nyukeun widi bade jatuh ramu doakeun mugia abdi tiasa ngawangun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Mangga ditangkep murah kalina dulu ditangkep ya pasir nyaah mama ridho mama ikhlas doa jeung panghapura teu kudu dipengkeun mama ridho mama ikhlas berarti pasir mama kanyaah mama teh sudah sanajan hidup macakal kanyaah mama teh sudah ku mama didoakeun mugia hidup tiasa ngalamun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah rengse mangga disuntangan deui terakhir ka mama. Biasa nempakan tempat Bismillahirrahmanirrahim. Lihat sini. Dengan menyebut nama Allah. Lihat dulu sini semuanya yuk. 1, Lagi maha 2, 3. Maha suci Allah yang telah menciptakan Lagi, 1, 2, manusia 3. secara berpasang-pasang. Dia Teh Santi Apriani yang selama ini engkau doakan di sepertiga malam di setiap sholat akhirnya menemukan jawabannya. Putri tercinta dari ibu engkau dan ibu bapak Ujang. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan untuk melihat calon istri tercinta. Agus, di depanmu adalah calon istrimu yang akan menemanimu di waktu susah maupun senang, di waktu sakit maupun sehat. Agus, Teh Santi adalah putri kesayangan dari ayah ibunya. Mohon dititip. Walaupun mungkin Teh Santi ini hanyalah wanita biasa, tidak semulia Siti Khadijah, tidak secantik Siti Sofia, Teh Santi hanyalah wanita biasa yang ingin dibimbing menjadi wanita penghuni surga. Agus, apakah siap untuk membimbing Teh Santi? Insya Allah siap. Teh Santi, coba lihat calon suamimu di depanmu adalah yang akan menentukan surga dan neraka. Surgamu berpindah nanti tergantung ridho dari suami. Teh
Santi, di depanmu calon suamimu ini tidak setampan Nabi Yusuf, tidak sesabar Nabi Ayub, tidak semulia Nabi Muhammad SAW. Calon suamimu hanyalah laki-laki biasa yang mencintaimu, yang ingin membahagiakanmu. Semoga Teh Santi bisa taat dan menjadi istri yang solehah. Silahkan untuk bertatakan lagi. Salapan dari kejauhan sebelum ijab kabul dilaksanakan, tidak boleh bersentuhan terlebih dahulu. Ini salaman lebaran. Salaman ya. Tahan dulu sebentar. Baiklah, silahkan untuk menempati tempat akad, meja akad yang telah disediakan. Terima kasih kepada teman-teman tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Agus Kusnina kaula nikahkeun anjeun Santi Nur Apriani binti Ujang Dedi nu akwalina geus ngawakil mutlakeun ka kaula keur nikahkeun anjeun kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 20 gram dibayar kontan. Terima binikah keputi Santi Nur Apriani binti Bapak Ujang Dedi kalayan mas kawin 20 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiri hamdan hamdan yabinan kalimah zillah ya Rabbal Alamin. Kama yang bagi jalan karim wa jalan sultan kama yasin ala rasulullah wa wa tarwabna biha ila qarana rajah wa qabulin kullina sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ghfir lana dhunubana wa ghfirna warhamna Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa akhirati wa barakatan wa tawbatan wa rahmatan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Allahumma salli ala Muhammad wa inna ala Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana sallallahu subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi al-fatihah alhamdulillahi bismillahirrahmanirrahim. Yunkeun disakseni sadaya nu hadir abdi air mas kawin kabojo abi sakumaha tos disebatkeun dina ijab kabul. Mudah-mudahan dina mas kawin janggona ku bojo abi manfaat dunia akhirat.
Naik ke depan, tangannya dipegang carogen, nah gitu. Terus anu kiwa tidak punah. Saringan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka khairaha wa khaira ma jabataha alaih ma'udubika min syarriha wa syarri ma jabataha alaih. Allahumma ij'alni muqima shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahan dulu sebentar, tahan. Ya. Boleh duduk kali. Tosawer biasa kami keluarga Jepang di foto sesaran sari pangan. Dirapetin pokoknya. Lihat sini. 1 saling lihat 1 kali. Oke, sekarang di gaya bebas A gitu ya. 1 2 3. Ayo. Nah, gitu. Sekarang di sini. Nah, A di sini juga. 1 2. Dilepas lagi. Tahan bentar. 1 2. Saling. Iya. Terus ngelahirkan abdi ke alam dunia. Tampuskan mama terima abdi-abdi melahirkan abdi. Ngajarin maratan langit, nucap maratan jagat ngelahirkan abdi. Cai kesan mama, darah mama nyurucuk ke alam dunia. Ketiasa ku abdi, ketiasa abdi. Kebahagiaan mama, acap biasa bulan kali. Aku juga dulu pada jatuh perang doakan ke mama mulia abdi biasa awal keluarga atau bahagia dunia rawuh akhirat. Mangga biar tante bulan kali kan ibu tante tante mamanya ya bunyi kaset tanya mama jimat mama kesedihnya mama lain bisa berpusing dari doa mas gelis kasih asa cikene hidup tadi ais di owaro aina tersawa terus dewasa terus rumah tangga mama ridho mama ikhlas beral gelis kasih mama doakan mukia hidup biasa ngawangun keluarga kamu baca dunia rawuh akhirat. Mangga dicekelan rarai. 1 kali lagi. Iya. Alhamdulillah sakinah mawaddah warahmah. Mangga ditangkep rai sareng murah kalina. Ditangkep Bapak ditangkep. Ditangkep Bapak. Ya, jenis kaset tanya Bapak ridho, Bapak ikhlas tak ridho, ikhlas. Ku Bapak doakan, mugia hidup desa ngawang keluarga sakinah mawaddah. Salami iya Bapak disusruk didundung belaan pohon ate mahwal ditayarian, hoyong ngabahagiakeun hidup. Bahagia, ade biasa rumah tangga. Cakap, alhamdulillah, kami acara sungkelan. Nyaah, sejanah hatur nuhun rahim terus nepati janji ke abdi. Tadi berjanji di payunan Ibu Rama, di payunan Kulawargi, di payunan
Subhanahu wa taala badanya ka abdi bade bertanggung jawab ka abdi mugia teh jalin janji mugia teh sesetianya ka abdi hayu urang sasangan ngawangun keluarga anu sakinah mawadah warahmah keluarga anu urang duaan salama ieu di idang-idang teh mangga ditangkap istri tercintanya ini adalah pelukan pertama, pelukan halal ya yang dinilai di sisi Allah sebagai pahala seumur hidup. Ya, bilis aatnya hidup. Alhamdulillah akhirnya happy ending. Bilis aatnya hidup. Insya Allah yang ngebahagiakan hidup, yang ngebahagiakan istri, yang ngebahagiakan hanya hayu urang sasarangan ngawangun keluarga anu salami idam-idam ke keluarga anu sakinah mawaddah warahmah salajengna mangga disum teh si tepukna ditahan alhamdulillah rengse mangga salajengna orang Ciparai mana suaranya? Salajengna aya acara pabetot-betot bakakak hayam. Bakakak hayam teh ngandung siloka aya nu terang silokana naon? Ayam. Naon tanah tuh bakakak daging doma gitu nya. Mau dikasih tahu sama aku? Apa tuh Bapak kunaonnya? Apa ya? Apa ya? Bapak terang kenapa harus hayam? Dah ayam mah alit. Hayam teh ngandung silokanya eta masihan rizki geuning lamun boga kasiangan kade bisi dipatok ayam rizkina nah engke teteh sareng betot-betot bakakak hayam sing saha anu pangageng nametot eta nu bakal masihan rizki pang betot rizki nu pangageng mangga dicekelan sabelah ewang keminyakan ya mana oke tangan ketilu biasa dibetotnya gua fotografer di foto atau di video mana pendukungnya Teh Santi Lihat sini dulu, lihat sini. tangan ketilu biasa ditinggal Lihat sini dulu, sini. Senyum. Saling lihat dulu senyum. Iya, lanjut. Semangat di atas. Sasarangan hiji, dua, tilu di depan. Gening lepak adeuna masih ada super tangan ketilu digegel sasarangannya. Hiji, dua, tilu betul hayam mak. Gegel si teteh. Oke, sip. Atas lagi udah terus alias abi diacan urang doakeun anu acan nikah dinten ayeuna nu sumping mugia engal hiji dua tilu alhamdulillah bageur ayeuna mah hidup kedah dewasa tos rumah tangga milari Bentar. Yuk, siap. 1 2 3. 1 2 3 mangga di lopan sawit